Mithiamte Biangbiakna ti hun ron mantrin kan tumdona he huna hian theology bika le discipline shanga mi inzir sang tak teron komtrin kan tumdona kan tum bertur chu thuril tak le thu chen fak tak te kan zawai ban phaka ronda chua ani don ani he hun hi lok ta kan man tlan the nan thil kan hriat tur poimo te kan mithiam kom te hi an ma ni roi tu emo an ko hran loina emo te ai o thu ron soi an nilawa an ma ni mi mal ngai dan le an pom dan an ron soi zok ani Rhyme and Reason project in an ngai dan hi kan trom pui vek kherlo the kan in zir tlan nan ron chop chuak kan nia kan thu te hi in zir the nan le in hian nan i manglo sha mangu Rhyme and Reason. Rhyme and Reason channel thir tu zong te kan lo lom le chawa hey in mu theyang hian Reverend Dr. Ramengliana ralte min thut puya lomom hle atin topic poimo mai tun laya kan rilru mitam tak rilru tikir le in hial na te hial po chok chuak topic poimo tak te kan en dun dona ama hi ke introduce anga chuan topic kan soi tur po chu chiang kuang de hlek zokin kan soi zau donia le Reverend Dr. Ramengliana ralte hi Manipur Synod Hoya Pastor ni intu na hian NEICC Secretary ani meka arong bol na lampang hinakina soizao na hun kan penga tin mitamzokin kan sia theidan turin ma hi vanlal dota in chai nge kan ti in buan tun la hian in chai in buan chak lar hung thang em thin now khani boka tin zirnal ma ani PU Science Union Christian College Meghalaya Zowa chuan philosophy lama bachelor's degree le master's degree zovin MA phei chuan philosophy ani hu to par ani nge ya tin PhD ni huwa zirzovin a PhD paper hi religious pluralism a critical study with special reference to John Hick tin nge ni tin theology lampang hi UTC Bangalore zomin BD thatik na zo boka tin kan topic sai tur hi tunlaya ti kan vorlar prosperity gospel kan ti te what faith movement kan ti te tin charismatic cessationism kan ti te attention kan lu til thuk view mi thaya attention ke tian kan chak view mi thaya di kan on sai tum tak tur chu iso taksa ako thrantea ti tam in hial na te engtin nge kan hriat zawanga engtin nge kan pomang ti te tin palhung ngai omem palhung hi poimo ko kan te chuan te ha kan on sei chaudon ni le i han kan ti ta duwa tuna Reverend Dr. Ramengliana ralte uram eng tin kan address thin to don tun tang chuan uram eng NEICC tuna in chela le rong bol na hi in soizau themo kan hriat lan thei Ole kalom me ama sain he tianga minan som fe hi kalom tak seta NEICC chungchang han soipo achak omin ka hia la fellow te hi kan lo om le tri na toite in kan soyanga tuna hian secretary na thokin sang hi le som pariat tang khan ko oma tam khat na hi kum li ania tam khat chu kan zo trep to ni chu kum khat dang kala nei ti na ni NEICC hi ko han som thum pangale Parachurch kan ti Christian Paul somle pasari North East ami in zom khom kan vai chuan member le associate member si somnga le pani kan ni chu Paul ro pui tak mai kharau Paul ani ti lo theilawa mi zo ko ran hi chu kan tel te ufeka North East Protestant ko ran hi chu kan tel feka ni ati thei in ka ria sang ka ko som thum pasari dai to khan Assam Christian Council ti na lo ding to tuna hianin I kan upaveto view ani ti kan khemaya tiang chuan NEICC nuaya hian NEICC Women Assembly ti le khakha me chelaman nia NEICC Youth Assembly ti thalai kha an vea nichina I soilok Union Christian College ti kha NEICC ta ania lo en kol to thina tuna hian mamona wangin Union Christian College Higher Secondary ti po hi is man kumlok khan kan din le to ti chuanin omsarin khania bifurcation of wang khanin atana kal kang ai tani maya tuna hianin peace center kan ti mai
Center for Research, Documentation and Training ti tumin pa kan lameka amero chu lockdown vela wang hianin kan kalchak theilu tuk lovani chu NICC ang chuanin to mai selangin ka soibel du lo ka chu ko hanin pum khat na hi abuai pui khop maya nodisa ko rante sui khom sui som le kan mamo challenge kan maom te han sut ho malak tu han tran hi NICC tumber chu nia tin ko ran dang Central India lam te mo khang te ne na in ku kai na thane te kan tumania thil ngai dom te mai chu sang ka som sari khanin kan nu le pa te chuanin Church of Northeast India ti hi din an lo tum to a constitution te po an lo duang to miso ko ran te phei chu an phur ma an lo okay fekani Mizoram chunga ko ran te chun Church of Northeast India ti athang thang omlo Presbyterian Baptist Salvation Kang Zong ka om chuang lo wa Church of Northeast India ti han din top mai kha an lo ti thu tre pa har satna mun ni atangin an alo om ta chu wang chuanin voin hi kan thleng ta he tu hi angai nom ka tia han soitel ram ka dua lom le me kan beng war hal sut me tin in tong trai pui dan te po kan thiam ning geringa NICC rong bol na te tin angai nom le me soi zau chak oma ange an ecumenical zele an ma lak dan te nakina khang te po kha ko fran chung sang te po I thut dun le te po kan na tu monga he uram eng hen man phut son ma se rong bol na ron se tang han aboi dan zia te po I kan lo ngai to pui thiam o me le kan soi tu ro ma han lu chho mo me la he tun la hian ti tam me ya charismatic ti te kan mel sin su reto tin he Pentecostalism shim te apeng sang te hi chu ma tangin kan mel siat to tin tun lai ti mila tun lai me pon tu song la he ma se ron la chho aphe ka kan boi pui chho na he prosperity gospel ti te po aron ri nasa to me ma thil ngai pol lo tur ngai pol te tin alo chua dan te shet zi klok lu tuk lo hi kan nei tring a ria I amma sa in ti hen zona han zota cheila charismatic Pentecostalism le prosperity gospel mi top ta gen ngai pol la hemi in an lo na le alo zik chua dan te min shil them ole zalina kan tu pu hi alo mom ka tia emizo Christian te hian kan ba mo ber pakhat ne ka riat chu new methodology kan ti mai tharau thiang hlim chung chang hi nin ka ria tun mai kan war ngai lawa ti hianin I kan kal chom mo pa in thil fi an lutuk om lovin revival harna hlimna ti in kan kal chho pui china amero chu zir chena ngai ani ti ka kan hiat na hi arei to tun ma America ram min influence tu boruak tepo kan la thlen velo tepo ka tun a hian menon chia ve ta zela apoi mo takzeta ni ti hi alangin ka ria ni enge reform spirituality Protestant spirituality ti te engtin nge Pentecostal te an danglam na han ti te charismatic tun a chon hei prosperity gospel ti te po lar to America ram ta de woni prosperity gospel hi amaro chu raman la chak sia kan ngai sang sia tuna hian Africa Asia ti vela te po hianin an large hozelani ti kha kan soi ma sadua ti hanin kan soi nga ka soi reilu tuk thinang ti hi ka lawa ka soi tui ta thina tian kan ngai ti hanin a picture kha kan nei theina kan soi nga ko han kha akal chho mop maya ko han ka ti dona Roman Catholic ka ti bi kherlo wanga ko han ania ko han kha akal chho mop maya middle age aron thleng chawati khanis aron chho mop ba ta chuanin ko hana chuanin thil tam tak ko ma ngade pui thu takinan kala tulai ngai dana chon pui thu na a thak ti te po atamu tin karinga tin ko han kha thu boka his zir tu te chuan kan rianga tiang chuanin aron kal chowa kumjabi som parukna khanin Protestantism kan ti Reformation ka chuak ani ti ka to zon soita ila Martin Luther aron chuak ta John Calvin John Knox Zwingli ti te kha anron lar chota
tôi song in soi ta ila Protestant spirituality kan ti chuanin ama zong ka chuanin ko ran athu em tin nga ni superstition te po a oma ko ran sir tirna ami pui chiang lutuk lo le ka thiam na lama sang lutuk lo nen khan kari anom deu mu pa pui thuna a thak te po tamani amero chu ti khanin authority khan ron mu danglam ta ta chuanin Bible hi ni authority chu ko ran emo pope emo ani lo Bible hi ni pathian tu hi ni authority nei tu chu anti ta tin pathian tu hi ato kani tharau thiang limin min filfia hay kan siranga ato kani ka soidu tak chu authority and sufficiency of scripture kani ta chon tharau thiang lim chuan lali so Krista rin na le adu zong ti zelna ko nga min thuai ni obedience to oina nun kha an uar per kha ania ti khan an chho ta mop mai ni ti chon sangka zakwa aron in herta a sangka zakwa paruka chon Pentecostal movement alo thleng ta a he Pentecostal movement hi anakhop maya ka chui chiang lo ma se mizo Christian harna kan ti te poka he movement siper hi kan donga ka ngai a ke chuanin sangka zakwa paruka ni ti kha herengila he Pentecostal movement hi anin i tharau changlo hi athiar tamai ni chu ama zong kan ring tu te chu tharau thiang lim changkan ni veka tharau thiang lim huai kan dia tharau thiang lim huai na huai sen ta cross kong zo turan dia ma se Pentecostal lismaron chua 1906 atang khanin tharau changlo an wada chu hemi thutung thara thilpek tharau thilpek zong hi kan mut turan ya i pian thar nuwa ring tu ni nuwa po tharau baptisma kan chang turan ya sumi sign chu chong hiat lo speaking in tongues ni turan tika Pentecostalism ho ron war chu anita this one an chole tam mo pa impact hi an nei lu tuk lo fa an nei thova ma se aron chota sela sang ka ko som ruk vela chuanin i charismatic kan tia haron chuak ta claiming Pentecostalism niam te ta Thilmak signs and wonders chu engani trong hiat lo te kha i tharau ongpui lo tharawa khale khalo te funga tan khan an manglo Pentecostal te hi anti makveti la Pentecostal nivelo ta chon mak de me oma ka soidu me chu Bangalore khan college pakat Pentecostal Bible college pakat chuanin hemi admission form here in fill up to he have you ever spoken in tongues ti om tat mai ni tong hiat lovin I tong to em ti kha anda kal me an ngai poi mo em mani he hi mi so ko khan tena kan ngai poi mo vak lo ania lo tong nok nok ma se I kan pom thiam thova ma se requirement kan dalu tuk lo kan ya ti chuan charismatic so kha sang ka so somruk vela khan aron lar chau zela ti chuan third wave anti hi aron om le ta third wave hi charismatic zia tho ani sang ka somriat vela ni antia heta hianin khatia Pentecostal zia charismatic zia sign and wonders zong ka ring tu nei vek tura ni ti lutuk chuang lo khan ti chuan baptisma tharau baptisma po kan chan non tura ni ti lutuk chuang lo khanin evangelism hianin sign and wonder si kan mang turani om zel turani third wave aron ta so lai chu tlem in anon ti danglam ve thetani chu I powered evangelism te antia power ne evangelism kan nei turani ti kha aron om chauta rampo anla ven wala ma se heta Protestantism kan ti reformed spirituality kan ti don ge I apanga evangelical spirituality panga ya khachu ansu zo tak lova tiang chuan in third wave kha acho zela fourth wave te pon so in soidan na zin zelin tiang chuan voina chuan in prosperity gospel ti te word of faith movement ti te po aron kan ron hefe tani charismatic le hemi prosperity word of faith movement hi ain angem anti chuan in ain nayani in naita kani I thren hi ahara
amero chu Mithiamte non chuak ve zela charismatic tam takin word of faith le prosperity gospel hi ani identify du big lova ani lo anti vetlata chulaya chu soidana zir khan kan ngai dan me chuanin I charismatic kan ti chuanin charism I tharau soina sa Paul sign and wonders kan song kha an ta I anni chuanin scholar chen ka chuanin prosperity gospel ti te word of faith ti te hi chu adang dei lom charismatic ne na me bel tur me kop tur I anni love antia ikhanin at to thei de umai kan la to soi angai nom lutuk khatlaya kan lo thlir tu ten kan lo share tu rapoi mo ka ti pangi lek chu hemi Pentecostalism charismatic movement he reformed nu tangaron chuak ti lai ta history hian khatlai kha engemani pangi kal dun real anga ngai na nei te kan om he ni te kan ti puina time reform ta ten ron kala tin he ta prosperity chu ni china uram enga soi poi mo da chu American ho originate value leo I khatia rongkal angdeu khami kha ani na thule tun muthil ani na lala khan thei le silo ma se ron evol so zela in identify kop lawan tam ti lai te kha poi mo hle gria ani le in zot lut so te zelila hemi prosperity gospel word of faith movement te enge a that lo theina hlom theina a dik tok lo na khoi nge pal kan huang ti hi min soi sak themo ya prosperity gospel ti le word of faith gospel ti hi word of faith movement hi ai zum de renga azir tirna hi a Christian lo katia ke chuanin kan soi du achu hey Christian po hi thil approach rang kan le ya liberal kanan ti te hianin a social zonga ngai to hi an thiama mizo in liberal kan ti ho hianin society hian ve em maya hey athat em na ani vein kria society siam that inequality sutti dei liberal kan ti ang chi hian an ve dai ani ve sang ta kan ni kanan hunia mota an theology sang de zo kan ya tora po evangelical ho han khalam kha an ron war fe ta zo ania en poni se liberal kanan ti chi society ve social significance of the gospel zong te chuanin hemi prosperity gospel hi chu no ani hal top me ni soi lo lu man kan tiang de chi khan ani ta athei lo ta marxist real ru nen phei chuanin athei lo thim thima ta chon evangelical antile ta ila a social chau ni lo atharau theng de khatia kai ko vet du te po hianin hei hi chu poi an ti tak setani ti ngai la tu de ka khil dua in chiar ve ani chon hei chu in man ngal dona zati la hian soi he prosperity gospel chung chang zan khat dai hi zan khat hian min dai lovin karing atoi zogin pita ilangin kum sang ni le pakwa khanin Lausanne Theology Working Group until Lausanne Theology Working Group to evangelical ho movement tania 1974 in computer puide mai Lausanne muna anneya katatanga it choser evangelical think tank kan yang chu katiang deu chi kan ya hei chu internet apo in humai theyanga lo chiar ulangin prosperity gospel hi annol topani evangelical ho inani chu nol ka soi du chu liberal ho an nilowa liberal ho tan chiang sa ni nor kana ngai lo an theology kan an nor thima amero chu evangelical tan chuanin hemi Lausanne theological working group pianin sang li som de ya internet an da dai to chiang lu tukin ka soi thei aya chiang hianin sa to chiap chuanin tiam chuanin in lo entura kangaya chulaya chu lo en ulangin ti chuan ene prosperity gospel that lo na kan ti chu prosperity gospel hi chu an chin thil dan hi mak de mayania rin na mangin sum le pai le tak sadam na hi sor chua theni mizo tong chuan chu ka da thiam dan ani irin pot chuan sum le pai inei theya irin pot chuan idam turani ire theya ila dam lo ni chuan rin na ila nei tok lo fani ti kha an thu puyania
apui rem khop be kha a gospel lo khop me chan chin tra pa ngai ani lo ka tinga ma hi hau sak na te tak sadam na te kan rin na bes jingot aga soi hi chu a him lova kan hau salova kan risel lova rin na nei nga tok lova in ngai ringot po kha miso Christian pa ngai ta chuanin a fel hala ni lo mi ka avan tra het lama hian entianan charismatic lampang Pentecostalism lampang deuh te kha umta se up extreme end ve thunga hian hei cessationism enge signs and wonders he hamuna top to ti polte kan lo velea tin nichina pura mengana ron soetanga lo bel veza ka du bok chu nge atam shim hi man kan sia thiam tlan the ang ber hlom khom hi ni china prosperity kan ti te po kha hei tun lai rong kal zela chon ke mu ve na chon hei chu inhial tham takan ya an biblical vetel teling he kalo en vering chin mo and to soite transformation ro pui tak chu om the reformation tun a khwan tin tharau thiang lim partnership te po ale lampang enge ni arum root sin hian an thiam tel ve to pang re ka zir ton ve to pang re mo en po chuni se a pol en ve a top le to pa hian he ta hian in tinan alle lam top kha mi han en pui ve le ta la enge hei hi a logic chwadan tele adik lo theina lai te mo kha min soi sak le the mo ni china ka soi kha kan ki jok ten han thual lok ka duwa prosperity gospel kan soi sela adik lo kan tia mi tam tak prosperity gospel emo anti hi prosperity gospel kha ani lo te tlata Facebook mi pakan ne kan soi du na min nial maya chuta chuanin kan soi chuanin ngoi te nang hianin prosperity gospel om je I hello tlap I lo in zir le de umai ro I nang hi chu prosperity gospel titu ini lo I approach pa ngai alom om je chu prosperity gospel adik lo kan ti lai hianin pathian hian leilung mal som na te Chrisel na te min petu lo kan ti nai mo kan ti tlap me ani lo ring tu te chu pathian rem rot ang sel ke mani pathian kan bela kan in discipline kan tori mang jel pon pathian in mal min somang hausak na te po ani ang atul chuan Chrisel na te po ani ang choble chila dam na te po ani zelang kha chu tu po in ring tu chang kan poma amero chu prosperity gospel diglo na chu irin chuan ini theivek I hausa anga irin chuan idam manga ngoi te ila hausa lo ila dam lo ni chuan in ila ring tok lo vadi kha apoi lai tak chu ni ti kan soi ma sadwa khatla han kalo in vele lok kan soi kal zel tanga hey mitena kan lo ngai to thiam theina prosperity khal tak kan mi thalo cham se ka ti chu 1970shovela tele evangelist homom che dollar sang khat thola sang han ti formula pe mo tin pathian hena kan thil pe hi exam kan don le tang tia attending 3 times 5 times 10 times the vera su tin an celebrity preacher ho po house lok thok ang chi mo amaro chu khang tiang ang mu khan tun laia enge ni lema milim da kha lo hu prosperity vek po kha adik lo le ni ti na tun ra le ni la lo is velo ni soi tura tamang kha chu in sumin han soi ri lo mai la soi tura tam lu tu ti chuan ni chinai soi secessionism kha ti han in puang tamai la ke hi secessionist kan ni ka ti trina officially chuan ke ma mi mal ngai dan hi chu secessionist viu maya secessionist hi nism hi a trial ka fe boka amaro chu kazau tho ti kha kan soi du ka pompui thei viau sel ani ti ero kha chu ka soi du chu ni chi da soi kan labeling hi al khop maya secessionism han ti poi atam hi a negative ngari
ring tu tam lo riu me tharau thiang riu ring tu kan he sual thin nin ka hia cessationist te hian miracles hi a to lo an tingai lo wa chu kan thia tanga in ka hia miracles a to lo Thilmak to lo kan trong trai dam thei to lo ti te chu liberal ngial ngan tak an ni so ka ring lo em liber cessationist kan ti hianin miracles ala thei kan trong try na te po immediate answer kan la dong thei vek pathian pol na ro pui tak tharau pol na po kan na chang te heng hi cessationism in ngari against lo hrim cessationism na kan soi tak zo ka chu kan ti to nge cessationism a soi tak zo ka chu miraculous gift ti damna nei bi ki an to bi chuang lo ti te hin ya kan soi do chu te chuanin kharau thi tirna awangin ngari trong thiet lo hi ani ver chuang lo han ti te kha dia kan soi do chu chu tiang chu ania ale lam zong chuanin cessationist te hi kan kharau viau zo kan ti dua chan chu ada mit ngari charismatic tenti tai la charismatic chuanin solai preacher emo gifted big deu emo solai mi kha pathian ni ruat big ria ba kha na ngai ta cái đi cessationist te chuanin ni chuang lo ve bible zir tir ang tak yani lalli suan ka mingin dilula pa ne na dilula ka pe ang cheu in du jong chu ti na zelang ati ka kan ringa nang le ke ya rong tong trai na hi ato ka milang tong trai na po angai chuang lo ti kha ani mai kan soi du acho tiang chuanin cessationist te hianin miracle hi kan do lo fa ani to lo kan ti lo ala ringang be sei te yani amero chu khoi la ya mo tu inemo nei big ang kha chu pom har sa kan ti te ang khang te nem tong trai an lo damani point adik lawang kan va ti chuang lo wa tong trai na an damani chon kan lom puya an damani mai pathian ni na ti damani mai ba se a gift nei big ang so nga ti tur ka chuanin question tam tak ke mani a khanin aron chuak thina ni soifia dei theilo te po a omang miracle no na ani lo fa miracle ni kan ring lu tu so ka ring tu zong tong trai na te ring tu zong hi pathian ni nasa takina pol te ni ti te hi kan soidu chunia tiang chuan chen ka chuan an lo soi hei an man lovin ka hi a continuationist ten hianin cessationist hi in do tir deu te po in ka hi a ka het chiang lova adik lo hle maya ni china ka soi ang khani na history ka ngai toila reform spirituality ka chu ani na taka chuani cessationism zo kania John Calvin te Jonathan Edwards te B.B. Warfield te hi reform theology and rope te cessationist deu vegan ya achan chu bible an ngai san fang khana nia sufficiency of scripture authority of scripture ka an ngai sang lu to ka hey ba extra biblical revelation hi chu in ha na tla ko ob lowa i soi lo bang bible hi ato ka ni kan Christian du na tan ti kha an soi du em avang kanin cessationist song khanan kala John Calvin a page one in a soidan taka chuanin kan lalpa isu Krista chanchin thar lir miracle dang alam ne na chopol kherlo hilani teinan tharau thil pek then kha ti chu ti to pirom to ti songin asoye antia chu cessationist din munania bible ngai san wang liu ani ti ka kan chu ta chuanin continuationist reform circular po nom ta hei John Piper te o hi continuationist ania larem reform preacher laran nia tin hei reform theologian bible scholar ropui di Carson te po hi cessationism hi chu an soi bi che lo bani adang pon tamang atam zo man ni mai te amero chai kan sia tu chu it is not cessationist versus continuationist ti hi ka soi du ni van poi mo em chut lai vel chu chu ne lu thil poi mo na chu tin min kan phua ta po hi
Nghe ni polarity create nó mo hay Indo tiên na hen kan nga ya sian na le tin kalau shit thiam ve dan chun hey cái ni de chu theology te kan zir ve lem lo wa data science develop kan tricks ve kan zir ni cái ni tan spectrum ang hin vek me te hen ai tlar pu plane ang mo geometry plane ang kan fuk na han ni ta ai ya chen 5 point nge 3 point nge nai ti ang vel te kha chu tu ne tin tu nei so ya han ta du de chu in yellow pui in yel ti ri kan tum na sa tin shenel nual sa thuk si lo in yel vak mo tin a ming shim shu po hian hei tun la ya cessationism te po kha iron soi chiang ta ngai dan tlang pu ya chonin atop bure ti pom mo he ta extreme lu ka da ta tin hei prosperity gospel ti poi tak chon an mani ming in pho hin big lawa min an label na ni a isaya sia tha ka ti le tuk chu prosperity mo kan ti hin lo ni khar lo ni a ti na lai mo lu chil hi chu ngai tak em chu ta chuan a hung chin tur le ngai dan tel tak nei kha chu a thazel ta o kan hlok le mai kal zel ngo ti dam rong bol na healing chung chang I mu dan le engting yang ngai dan fum fe ni chin khan in tok zoi to a bi takin han lu chil tai la ti dam rong bol na bi khi nge yang eng hi nge I pom dan te le enge biblically ti dan nin lu chil pui thei mo ni chin khan ka soi to ka soi lang zo wa cessationism chung chang a khan cessationist te hi ti dam rong bol na te tong trai na te a ring ber kan di sok em o ka tia ka so yang kha din tu tong trai na po hi pathian ni na man chuan in kan dam te vek ti kan rin da na nia special takin tu tong trai na ngai le pathian hianin ngai thak bi riu ani chuang lo ti hi ke ka ngai da na nia pathian ni na soi ber chu Bible ni na soi chu kan ti te ang lali suak khanin mi pan ni ema pathum ema kaminga pane na intlen chu tina zelang lali suak soyani tin jacob le khatona kan huwa mi alo dam lo chuan ko ran upat ko tir sela atima yani vapan lamani lo in ko lamani so kha tin mi mal ring tu mi mal chong trai aya ro pui hi chu pathian ina ngai ro pui chu kei chuan in ring tu te chong trai na ko ran ho chong trai na hi ani mai in ka ringa tin heta jacoban ko ran upa ko tir sela ti ka hai tu lai chong kama upa kan tiang hi ni chuang lova ko ran ruai tu presbyter ti na ni mai kha kha tu lai a pastor te po khata upa ka chuan an tel vek ta ko ran ruai tu ati po kha ko ran ruai tu an nia an spiritual life alen wang ani lo ring tu te in pol khoma a ruai tu an ni wa an represent chu ko ran an ya wang kanin I kha chong trai na kha lu nia vakalu la vain chong trai ti ro pa ti chuang la pa khalai kha poi mo ka tia a ko tir sela ati mai ni chu wang chuanin chong trai na hi apoi mo khop mai chong trai na pathian ni na angai thak bi ria om chuanin lali suwa tu soite mo ring tu chong trai na te aval tu om lo ve ka tia chu wang chuan ke ni cessationist chuanin pathian khong ai na wanga lali so krista ring tu kan ni yanin mi kan deal na hi angai thani ti hi pastor kan yang pon ke chu soi war zel chong trai dam thei vek kan ni ti thu pui hi kan ma mo zok ni in ka ya tin la soi tu atamu tin karinga mi mal ngai dan te po han tho ta zelina tu la chuan evangelism like healing te po hi kan han ti po ta heng dei a biblical talk lo mang chu katia ti dam theina ti kha oma kha ti dam theina khanin enge ti dam theidan miraculous healing mak dang lam tak ti dam not khani lo ti dam theidan kong chu tam tak oma chung ko chu biakina ken khom na doctor specialist mi pan khom rui pe mai ani thu saya ke ni chu ti dam theina thilpek kan dong vela fa an ti ni chu karil ru a kharin question garon lu ne sakhop mai ngoi ani doctor specialist ani enge ti dam na thilpek ka don lo ati dam nem to ta
tang chu ka lo ti real ruwa ane ra po sei ka du viam chance kala nei lo ba ka tiang kha nia pathian in min suai dan hi helaya manlaya chuanin doctor omlo na huna chuan pathian in pek week te po alo nei ni hian ka ria nan na lam hebi gria te history te kan no pan lai pan doctor an mu mal le ne kan ko pa pa ka kan mara de ka chudam doi chu tiro atia tidam fe sung man lai le so la po ka tiang ka pathian in ami te ta na alo da te po aniang chu ani lo vek le trong try dam zong na pe chuan ring tu te hianin power kan nei veka a gift kan nei veka ni ti hi khiar tam angai zokin ka hia hemi discussion a hianin kan soi do kan skeptical lok kanga oi pol hi kan hial ve fova kan soi ho fo wa chuta chuan chu damalom chu po chu nialom chu an omalom chen ti ma se hemi hi secessionist ang in lo ngai tai la atop to ti bur lo po ni la ka ngai dana chuan atop to ti hi ka tang vak ngai lo ka personal ka engani understanding chu ni ama se chu ti again ka tang bur ngai lo sim ma a lo to lo po ni sela mo continuous sanis po ni ta ila tu hi nge trong try dam thei kan ti chu ti hi ka question ani an bulami zong song hi an damem eng zange dam lo kir eng za hi nge peidong mo ke chuanin philosopher de kan ni bo ka skeptical de po ni mai thaya hemi case a po hian soi tu chu tamin kari pa se soi lo vela ka suar du zo ka chu ring tu te pathian khong ai na wangin pathian kan be pop thaya lali swa krista mingin kan dam na turin kan tong trai thaya midang po kan tong trai sak thaya tu tong trai na po hi a chang tu pathianin a chang thei ve kan ti hi war ka du khop mai chu kan theu tan po pai mai ka ria avan lo mo mem ani le khat la ya khan zo na pani khat tu na mi bi ka han min lu chil pui le de lok la khan ti chu ni china doctor isoi kha karil ro rang lut sup maya hemi ingen yang secular ta ka zir thai fin na kal sauze la tang kan thiam te pathian na tang a chuak lo de thak kan ngai na hi pathian sovereignty de kan han question na ni thayam karil ro ron lo lang dei mai chu han peng ta lo pela entina doctor ina thiam na manga nge ni mi te lo ti dam thei na kha pathian na tang a chuak lo anga kan ngai na hi pathian engkim control tu fin na zong bul engkim bul ani na hi kan pom lo ti na ni thayam ti dai me kan her le tanga nia i ron race ta khop maya dam na zong hi pathian na tanga chua ka ni ti ring ila a thain ka ria chumi dam na tur chon pathian in engman ruwa po amang thayani tuna hianin faith healer ang dewa vain tong trai tira dam te po hi ke chuanin an dam tak ani chuan a tha ka ti tho ti mayang ka pom tho kha a fe ka in dam lo ka ti ngai lo wang pathianin alo ti dam ani ve mai amaro chu mi zong dam tura anga wanga ya dam nge tur be se na ne na bo wa mom ka chu a kem kha sang lo ka ti tla raw lama ti chuanin dam doi manga pathianin fin na pe ring tu John Calvin a chuanin tharau thiang limianin ring tu emo ring tu lo zinga po thil tha hi chu a thok ve kan ti ka Calvin spirituality ne keni Calvin spirituality kan ngai sanga pathianin ring lo tu po ni se thiam na a mi hing te tan a lo da ve tek me ni chu tu tan po ada ring tu te tan po ada ni hei a biblical po ka tia entilan dam na chung changa in tong trai dam ma miraculous healing hi atharau via ma hangai bi te po hi a theology hi a thuk lo ka tia a chan chu tir ko pola te po khanin engeri kha Timothy ne na khanin no pangzok ne na khanin ipum kha athawak silofa digestion ti nan wine claim te ka chu lo mang ve ta che te
đam đôi man khá po yên tì rèn lo bắt hiền na thôi ani khá Adam ani cho ani cho vangin đam đôi kan manga kan in zaya treatment kan la kan đam này bắt hiền min tì đam ani lo treatment vanga đam kan ati ngot thei lo va đam na tak chu bắt hiền tang chuộc với cả ngai cái cho ani aman ruột chu eng po ni se kan hu park ani cho na thazel ani le nghe ni charismatic lam pangena an sai war le deu le Bible apo han to chan spiritual gifting hey Corina te FSC te mun sang sang kan huwa tu ril te ti dam theina te hetiang hi cessationist view khanin kan vai chan lo dewa han sem kwal dan hey ko friendship to university kan tiang mo diverse ta rong kal khom kan ni na la hen tak sapeng sang kan ni la hen enge i han chui dan le i ngai dan de ning sil le the a gift nei bi ka kamo a gift nei bi ka song khanin hemi miraculous healing ti mayang i khati ang khachu an lo ompo ni se tu lai khovela yanin cái chuan kam hul lo vani katia a chan chu tir ko te lali so te ka chuan khoi huna mi po an ti dam maya tu lai khovela chuan emotionally charged experience kan emotion le kan dil ru min ne tu min khang khan an be ron kalan tia ngani function tiang khan an be wak wak atira chuanin I dam om tak tenan an vakala an ron hong ta an na le mai ta after 2-3 days after few hours in ka tiang ka soituri atama in nga an na tlak ani lo ti ni ka soitum chu pathian tu ina tum per po ani lo fang tine tiang healing ministry hi Bible po om sim man le ka ti kai chuanin pathian tu hil pa te khanan dia miracle crusade ti te po hi miracle te po hi pathian ina du chuan ron ti mai tu ra kai mani su control thei po aron theng do na ni ti thei po ni lo pathian ina hun chia khan ron thlen tir mai do na chu ring tu te tan po ani to bang miracle kan to lo ka ti to ka he ta ya ti thei bi ko ma chu chon ati do ne antia in dam do ne antia he ta healing crusade anti te ka theological thinking atang yanin I abuai tha maya hi July chu ka position ani aman try ani chu I soi tang han hlom le lo thir tu te tan han hlom le lok ka du chu healing ro pu le tu pon kan ti the pathian kan chan ro hi kan man chen chuan tu po hian kan tong try na tin ko thana ko ran te pathian ina commission ro pu zia te char chuak zo kila ti lai le enge ni a healing hi chu enge sign kan ti point sign of what sign of the arrival of the kingdom of God khania tu wangin a kingdom chan chin thasel zo ka main thing ka chu enge ni kan tiang a chot ni kan ti don lai kem lo a bera lo ni zo le camping ama enge mo kan nei pon crusade te ni aming putur kha chan chin thai ni zo zel sei ti lai kha chu tai soi chu ka lo ti le lo kang apoi ve thei na chu kan tiang ti khan in mitam tak dam tum te po an be dong ta ti chon theology ka nga de apui tling talk lo fa tin evangelism le crusade film ka healing base nei tu chia pok ngai chia lo kai chon in lali so te pon an ti chuang lo fa te ko te pon an ti lo chu lang khan an healing kha ron thok mai ania tin mizo zinga chau pon ni lo fang Christian zinga hianin khatiang gift nei deu nia kan thia ta kha kan ngai sang tatlat mai ni hi apoi ka tia spiritual gift kan ngai san don chuan Bible hian ka chut vena chuan somni ble palivel hi ariko tin ka thia andina alar zwal chu turil tu ti te ania angel ti dam tu ti te nia ti chuanin khak tiang te khani ta thil pek lam te po hi omani wo kha ang zel khanin atam lu tu ka enga tinge kha mi spiritual big tharau lama sang big kan ngai khalai kha apoi hi ka ti thi na bo kai chuani so like attention in pathian man big ngani as ruat big as zol nei big dia
an mani nun le thil tiran criticism critical takathir lovin adik lo pot lu zubo deu rup mai te kha kan lo tum ta thina ka pastor tan chuanin e lau thon tu le ven tu ka atam ve du khop maya chu lai chu kan soi le lo kan ni nie tuna US tuna tila rele to 1960s when mega church celebrity pastor pokhati enom da zele tro chon mania Instagram thil pakhat ka mu chu preachers sneakers ti group yo preacher how in thom na phekok bun man to theisia nai san zia ron la ni tin thil pakhat global ve du le ron thol ve la ka ti chu hey tam takin spiritual gift sermon antia spiritual gift hi heti zahi oma de korin amin tho han sia thaila tir ko pol khan hen so hi ti kha ani mi lo tin he an ngai sa ne mem zai shroi tu te pakha amlo ni ta no tin he sam so chak na po mi chuan spirit zo kin na an mo ang come on taksa taka chak na tin zubala te chu enge music lam yang tin he ta I Mosia tabernacle satu te po mystery chatak I kami kha enge ni kami chok spiritual gift anga ngai na ka alien riu me he enge ngai dan ni nia I soi thakopin ka thia bible ina zia zong po ka chiandani nang vek longa ka chiandana chu somni le pali vel ani ya kami pia po ka theologian te chon om theive ka ni ti hi chu an pomin ka thia khalaya kha ko ran ti chaknan khanin a om ta zela in ti mai te ang kha hun la ya in zia kha ani ta ka soi du chu hei hi ni iron chance min pele lom om khop mai korin bung som pania khanin spiritual gifts ka azia thata tir ko pola khanin 1 2 3 4 ang song khanin han chiar la som pani to pa khanin aro pui ber chukan hilang cheu mo spiritual gifts zong ka azia kha explain kha nuai maya khai atop na ama chona bung bible ya bung po om lo ni chang po om lo ni asoi thlang zela khani aro pui ber kong ro pui ber chukan hilang cheu atia korin workshop pathuma khani nenge je kha mangai ina ni kha kha aro pui ber kong ro pui ber ani ti khanin mangai na hla ro pui le to kha aran je kan ti kha kan soi tel du me chu wang chuanin ka du a gift zonga hianin buai lo vila bo soitura tam khop mai ani na taka chuanin spiritual gifts kan donga for example charismatic takin ngai toila healing gift kalau donga li po in ke malen na tura ni lo hima biblical chuanin ke ma ka one man so na tura ni lawa ko ranti chaknan so pui na turin zel kania ko ran tu noya so pui na tur zel atia kan ma mo anga ati ture chen ka chuanin ko ran engani I pangai po ling low kopin kami and give ka anan exploit in tiel tiang ko ran muro mudal kopin anan exploit ta anika ngani ngai sang tun lo tam sia an lian tel khang khanin ko ran lo khanen ka a biblical lo ka ti thlota short lan na turin give pe kania ko ran mi tam tak kan nia kan give don kain ang don lo kan tho khom chemang ko ran kha I khanin asang zel tur ania chu ta tak chon gift ta khan asang bi le sang lo bi a om chuang lo wa ro le ro chu ai ang lo wa amero chu khang zong aya ro pui pol na ron so inga chu mangai ina hian ni mi thing trong te le van tir ko trong te in aram ti khamo ngai to tura tam mangai nong khop mai aman nei no me mase khatlai bi te hezin kalsan te ang kan cham rin do na angai nom hle nei ti khan kan ngai to themin arin no ma to pa khai khom tu chu mangai mo le ani le hi mizoram context te le alu taila mizo ko san te hi harna shin chu kan tingam che lo nga harna chom len tui pek ta po kan tianga hei tin harna ken tel chu kan rianga hemi akal dante mu pha te kan nia tin mu pha lo no pangjok te pon achan chin ei tam tak she te kan nia hi hetlaya hianin enge ngai dan tin kan chang entinan revival le revivalism
ivel chote min lu pui emo kha apoi mo me mi so ko ran hi kan Pentecostal khop maya entity ang hatia mi anin chiara ka ngai ka zot chia lawa ka la chi chia lawa khovela ya Pentecostal hetiang za hi an tia report alo thlen hianin karindana chuanin mizo ko rante keini Presbyterian Baptist po hini taila ECM mo LEKBK mo po ni tailangin Pentecostal kan minga putsi alo po hi Pentecostal min rin lu hi karinga kay chuanin kan ria hi lam nuam pichi harna chak ngoi karma sa harna theng ma se akar le chual harna kan ngai ni tile mai chi ka kan ni tlat mai ni chu so wang chuanin kan ria hi a Pentecostala a chan nia kan rin thu ve mai mai a chuanin mizo ko ran ka sang ka zakwa chawa ding kha ania ding chau tak tak kha ania Pentecostal movement nen kan ding chau rual khat maya tin chu ba ka mizo te chu Christian kan ni male kan ni vek ma po in engani harna ang deu tlang lam sai kan tiang chi mon khati ang chi ka ram pum huwa pa ka tiang movement nei te po ka alo ni ver him kan sai khi kan ril ruwa hian in a om ve ni kha kan ko ran khoi tu ma sa te chon an mang tang kai thiama in ti to mai tiang so la ya chuanin revival kha kan ngai sanga apoy hau lawa revival dik tak hi tu ma in kan nar thei lawa kan du ngoi ni amar chu tun lai khovela chuan kan ti tiang kalau critical de ni point min ngai min lo thiamula a revival kan du luat kan chor luat tha kan ti luat nuam kan ti luat ta kanin revivalism ma yang kan lut tatlot mai yang ka vechina enge revivalism chu revival chu pathian na to harna dik tak lo thleng kan ti vak om lo enge mo taka harna lo thleng ram pum huwa pe mo khop huwa pe mo ka pathian rin tuan danglam big na ti mai ka khanita revivalism chu khatiang ringot ngai sam na khatiang ringot ni tum na khatiang khatheng se juk ti khatiang lo chu ngai tharau le thei lo ka revivalism chu katia chu ta taka jon Protestant reform conviction nei ka ni na azara ring tu tin te pathian khongai na wanga tharau tiang lim ta to ring tu kan nia chu ta tak jon ke mani ya hianin revival chu om reng zok tur ania kan lim te huam reng ani lo point min revival an lo ti lo point reformation song khanin akal reng zok tur ania revival li thing reng ta se revival ani don chuang lo ba revival kani chuanin revival kha om don lo ba asang so kan du sil don to chuang chuanin kan ma mo chu revival le reformation hi akal angaya ring tu tin te hi kan transar charangai reformation revival po kan tilang ma se revival khentir kan tum lo ta yanin miso te chuan khentir hi kan tum no se ma ani chi lem lo te po hi kan ti ta deu yan ka ya Charismatic Pentecostal zia deu te word of faith zia deu te mo khatiang ang angeri prosperity gospel athalo chi ti mai khatiang zia jong te po ka khami revival kan revivalist kan lu wang kan lo nol le thei lo kan nol thangam lo kan lo ngai to fin thei lo ni ma se hai ria deng turania biblical takin kal kan tumanga tin revival po pathian in ron sentir kan lo manga tin alo thlen nan po kan chung try anga adik taka ka amar chu alo la thleng ri lo ani po in ma ni nuna reformation kan society kan chung kwa kan mi mal nun reform zel tura kan be kum som nga hi revival khenglo ma se ring tu de chuanin reform tura challenge kan nei ti kan ria apoi moin garia chula ya chu revival chu atha revivalism hi chu ho ikal san deu te kan ti ni chu alo mom le mai hian lom thu te in shil chawin kan hun hi amor bok to tamila urang eng kan lom tak zeta ramen reason te miron thut puya tin i position chiang kwang taka I thut na in soya tin kan shia ngai lo tam
tak mi han shil fi history te nen kha lu le gan ria tu na hen mi mal ngai dan te kan soya kan pom tan dan te tin chung ko ti ni iso Krista chung ko ni ataksa te injir the nan le khatianga lo hang lovin thiat zawnan mani injir nan michina Ramengliana soya chiang tok chu tam sang kan da thina zir chiang masalawa indo ti ringot te ani lo pon so pa chu nia chu kan ti te prosperity kan rin dan te tin prosperity te pon lama tangin amin kan phu saka khang ti khanin i sang kha om ve ni kha engen intellectual exercise ang zo in zirna na hey disciple kan ya disciple definition chu zir tu Greek tong kan le school boy hian te upering ria so kan zir tu kan ya disciple rin om te chuan azira in zir tu in ti thena in ti sang ai chon zir hawa a biblical thayang peron nun hawa kan tum tur nia chu tu kan program ron man ko tum per po chu ni ti kha khong ai ni in lo sele don nia le Ramenga kan lo le mai man huna kan tho le vat don nia Rhyme and reason.